Ikaze kuri Murindi Official TV, turabagezaho amakuru yo mu karere ka Nyanza. Nyanza, inkongi y'umuriro w'amashanyarazi yatwitse imashini 10 zasyaga. Inkongi y'umuriro bikekwa ko ari amashanyarazi yatwitse imashini 10 zasyaga imyaka y'abaturage, zifite agaciro gasaga miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busogo, mu kagari ka Masangano, umudugudu wa Bweramana. Amakuru avuga ko ibi byabaye mu rukerera rwo ku itariki 19 Kanama 2024, bigakekwa ko iyi nkongi y'umuriro yatewe n'amashanyarazi, aho urutsinga rw'umuriro rwo ku ipoto rwajyanaga umuriro ahari ibyuma byasaga rwahiye rugahita rukongeza ahari izo mashini. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Mazinda Erasme yemereye ikinyamakuru Murindi Official TV iby'aya makuru, gusa avuga ko ataramenyekana nyakuri icyateye iyi nkongi y'umuriro. Ati nta makuru yihariye turamenya ku mpamvu zateye iyi nkongi, nta kidasanzwe twamenye. Kugeza ubu harabarurwa imashini 10 zahiye zigakongoka, zikaba ari iz'abantu babiri, ari bo Kamagaju Donatille wahishije imashini 8 ndetse na mugenzi we Ruzibiza Jean Claude wahishije 2. Andi makuru dukesha Murindi Official TV yamenye ni uko izi mashini zose zahiye nta bwishingizi zagiraga, zikaba zasyaga bimwe mu bihingwa byera muri ako gace birimo imyumbati n'ibindi. Murabona rwose byahiye harakongoka. Byabaye ngombwa ko umuriro uzimwa n'abaturage, ariko imashini zo zari zamajeze kwangirika. Ikibatsi cy'umuriro cyari cyinshi mbere yo kuhazimya. Turashishikariza abaturage bose batuye mu karere ka Nyanza yuko mwajya mushaka za kizimyamoto mukajya no mu bwishingizi, kuko urabona aba bantu rwose bari bafite iri terambere z'ibyuma bakongotse nabo muri make niko nabyita, rwose bahiye basubiye kwisuka. Muramenye rwose aba bantu rwose mwihangane mubafate mu mugongo, kandi rwose akarere ka Nyanza rwose mugira izo mwashumbusha abo bantu babashe ko bakongera bakiteza imbere. Ciao, yari Murindi Official TV mu karere ka Nyanza.